go foka moya wa manyami lebaleng la dipapadi la Tiane fa o batla polokong ba tshitse go boso bja diphefo le dipula go felegetša le go fa bahu tlhompho ya mafelelo bahu Grace Ntsenyane, Rose Mawila, Gift Nkwenyana, Lebuane Sarila le morwedi wa gagwe wa mengwaga e 7 ka Yanene Sarila, Rose Munyuku, Agnes Sambo, Rose Maswanganye, Joyce Chauke, Masingita Mabotsi, Daphne Mabasa le mootledi wa tekisi Colin Maluleke ba felegeditšwe ka tlhompho. Barutwana go tšwa sekolong sa Tlasana sa Bungela le bona ba felegeditše morutwana ka bona ka Yanene. Ba malapa ba re ba sa šitwa ke go amogela tiragalo ye. I lost my sister and a child, so they left only the husband. They were in 3 family, so we are very much worried. It's a very sad day for us as a family and the community as well. Mmušo wa Limpopo o hlohleleditše gape baotledi go otlela ga botse mebileng. Letšatši le botlhoko ga o lebelela ba malapa a o tsebe le gore ga o thoma o bolela le bona o bolele o re ke go diragalang ga kudu-kudu ga re lebeletse gore kotsi e e tlhagile bjang. We have the criminal report that says the lorry that was, or the truck that was behind the taxi failed, these brakes failed and it squashed the taxi. Bahu ba bolokile dirapeng tša go fapafapana metseng ya gabo bona. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Tiane.